odtiaľ dá preč, keď to dopustím, ja gulus. No natáčaš to, natáč to. No však natáčam. Daj mi sem tú myšku! Myšku mi sem daj. Už natáčaš? Myšku, nedočiahnem. Sebať! No piče. No! Jak taký orajko tam najedná. Čo ti jebe? Au! To sú tí jebanci. Poď, tancuj. No poď môj. Čo robíš, hej? Sorry. Čak aby nepadla, ne? Tak bunda. Dej ho na už. Ajoj! Utekala, ne? No piče. Si čo dole? No! Jo! No piče, a teraz čo s nohami? Tak, nohy. Nevyšla. To si prdol, hej. Ja ne. Pozri. Jo, nohy spravila veci. Počkaj! Viem. Tie nohy sú najhoršie. Ja viem. Smrdí jak hajdel. No! No teraz čo to piče? Čakaj? Yeah! Ale to nedám dole, to boli už. Za kokos. Takže nedáš. Tak oprchne! No piče. Do piče! Vidí, daj ešte bundu. Ty im zaplatíš potom, ty kokos. Tak nejde ešte. Ešte fučí. Nervy má, lebo nohy má. Keby si ty kokot dali dole. Sebáš! No a teraz čo? No do piče. No do piče, ja sme doma. Počkaj, musím vyložiť nášpe nohy hore. To bolo lepšie toto. To vyšlo tu skoro. Ty ho pomohli? Ne. Sám ide. Jak jablko. No, už ide. Láďa, za toto všetko máš odmenu. Hudbu jak mus. Naozaj. No treba. Teplúčko ti je môj. Jako? Dajte dole. Tak pomož. Ne! Nepomáhaj mi! Ja to sám tam dole. Tam. Ja myslím, že to hore. Kde? Počkaj, kde sa pirem teraz? Batman. No, To uver. Batman. O piče, ja teraz to... No, to Batman vždy vedel. No, to ty robí. Ten, Adam, to sa mi... Vyfetovaný Jany, ego. Ne, spirit. Feel right. Be alright. Čakaj, dáme večer. Feel alright. Sa cítim fajn. To je lepší nožík? Nevážne to piče. Môže. Ne, ja to hľadím. Hľadiť. Počkaj, to piče. Máš druhý. Lepší.
Operácia. Nakladá. Normálne kým to a urob, že do piče. Jebe. Pozor. Jebe ti? Tak tam máš? Aj si ste mu opázali a ja ho tu úplne moc. Tak ja ti jednu priebe, lebo mi to dostajem, neboj sa. Je to má aj tu? No tak. Navča, ale 6 minút skoro. 5 minút? Dobre, ale dobrý je ty kokot. Dobrý je, išiel na to. Niekto by sa na to vyjebal, ale nemá to tak. No, nemá na to nervy. Koľko najebeš na to mikine, ty kokot. To piče, Podajem dál. Čo ti je? ja som vyjebal. Jaký sa auto spravil? Tak poď ti vyhnať si tú bondu, ty dilino. Ne, ja to chcem dať takto dole. Domino, ja ho takto držím zo stoličkou a tam pozerám zrazu, že čo robíš brácho a že... A šup? Toto im pošleš do videa, jak hus. Točíš? No. Kráľ. To nevidel si kokot. Čo, daj, plače. Bo piče, vyjebané. Ne, ešte ne. No, treba. Konec. No, 7 a 25 sekúnd. Počkaj. Tam to dáva. No, piče.